Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Inteko nshinga amategeko y'Uburayi yahagurutse ikomera amashyi menshi Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky amaze kwigezaho ijambo hifashishijwe ikoranabuhanga rya video, aho yasabye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kwerekana ko ushyigikiye wivuye inyuma igihugu cye. Umuryango w'abibumbye avuga ko abantu barenga 660 bamaze guhunga Ukraine kuva aho Uburusiya buyitereye, benshi muri izi mpunzi n'abagore n'abana. Muri aya makuru kandi turanasesengura ingaruka z'ibihano mu rwego rw'ubukungu amahanga yafatiye Uburusiya kubera intambara yo muri Ukraine. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa mbere itariki nako yo kuri wa kabiri itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kwerekana ko ushyigikiye wivuye inyuma igihugu cye. Inteko nshinga amategeko y'Uburayi yahagurutse mu komera amashyi menshi yamaze kwigezaho ijambo hifashishijwe ikoranabuhanga rya video link. Ni inkuru ya Bethany Bell mugezwaho na Yvette Kabatesi. Perezida Zelensky yatangaje ko abanya-Ukraine bariho barwanira kubaho ndetse no kungana n'abandi banyaburayi. Asaba ko bagaragaza ko bari kumwe nawe, ko babereka ko ari abanyaburayi koko, bityo ko ubuzima buzatsinda urupfu. Turiko turagwanira uburenganzira bwacu, ubwigenge bwacu, ubuzima bwacu. Turiko turagwanira kubaho kwacu, kandi kinico nyamukuru kiduha ingoga, ariko kandi turiko turagwanira kuba abanyamuryango ba Buraya bangana ku rwego rumwe n'abandi. Ndizera yuko uno munsi turiko turerekana kuri bose abo turi bo koko. Hamwe na twebwe ishirahamwe rya Buraya rizokomera gusumba, aho nta gukekeranya. Mudahari Ukraine izoca yirebanga. Rero nimwerekane ko muri kumwe natwe. Nimwerekane koko ko muri abanyaburaya. Aho niho ubuzima buzotsinda urupfu, umucyo utsinda umwiza. Harakabaho Ukraine. Umuyobozi wa Komisiyo y'Uburayi Ursula von der Leyen yabwiye inteko ishinga amategeko ko kuvogera Ukraine ku Burusiya guhindutse igihe cyo kugaragaza ukuri ku ruhande rw'Uburayi. Ibihugu birenga 30 bifite ubukungu burenga icyakabiri cy'ubukungu bw'isi yose nabyo byatangaje ibihano ndetse no kugenzura ibicuruzwa Uburusiya bwohereza. Ubu dushyize hamwe ku buryo butigeze bubaho ndetse tuzahangana n'intambara. Biragaragara ko tuzatsinda kandi tuzatsinda. Twunze ubumwe kandi niko bizahora. We are united and we stay united. Ursula von der Leyen yavuze ko mu gihe Perezida Putin yabariho ashaka gucamo ibice umuryango w'Uburayi no guca intege umuryango wa NATO, ko ahubwo abonye ikinyuranyo k'ibyo yashakaga. Igihugu cya Ukraine kiravuga ko ingabo z'Uburusiya zirimo kugerageza kugota umurwa mukuru Kiev n'umujyi wa Kharkiv wa kabiri mu bunini kugira ngo ibiribwa, amazi n'ibintu by'ibanze bishirane. Umurongo muremure w'imodoka bya gisirikare by'Uburusiya wabonwe na satellite werekeza ku murwa mukuru wa Ukraine. Ministeri y'ingabo y'Uburusiya yasabye abatuye Kiev mu duce turimo ibikorwa bya gisirikare kuva mu mago yabo. Yavuze ko Uburusiya buri hafi cyane gutangiza ibitero bidapfa guhusha ku bigo by'ikoranabuhanga by'urwego rushinzwe iperereza rwa Ukraine. Ministre w'ingabo wa Ukraine yatanze impuruza ku mbuga nkoranyambaga ko Uburusiya burimo gutegura guhungabanya itumanaho kugira ngo mu nyuma bukwirakwize amakuru y'ibihuha ko Ukraine yakize intwaro hasi.
hagati aho abambasaderi bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi basohotse igihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavugaga ijambo asobanura impamvu Uburusiya buri mu ntambara muri Ukraine. Mu ijambo yagejeje ku mashami abiri ya ONU hifashishije ikoranabuhanga rya video, Bwana Lavrov yashinje Uburayi icyo yise urwango bufitiye Uburusiya rwatumye rufatira iki gihugu ibihano ku kibazo cya Ukraine aho kwibanda ku biganiro. Yanavuze kandi nta bimenyetso bifitiye ko Ukraine yashoboraga kuba irimo igerageza gushaka gutunga intwaro zo mu rwego rwa nucleaire hifashishwemo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yavuze ko Uburusiya bwagombye kuwamburwa umwanya bufite mu kanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubera ibikorwa byabwo muri Ukraine. Tukiri kuri Ukraine, umuryango w'abibumbye avuga ko abantu barenga 660,000 bamaze guhunga igihugu cya Ukraine kuvaho Uburusiya buyitereye. Benshi muri izi mpunzi n'abagore n'abana. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR riravuga ko hari amakuru avuga ko hari abantu bamaze amasaha 60 bategereje kwemererwa kwinjira muri Polonye bituranye. HCR rivuga ko hari imirongo y'abahunga ku mupaka wa Romania hegera ku birometero 20 y'uburebure. Umuvugizi wa HCR Shabia Manto yatangaje ko umubare w'abantu bahunga intambara muri Ukraine urimo kwiyongera ku buryo bukabije cyane. Polonye ivuga ko abantu 100,000 binjiye mu gihugu bavuye muri Ukraine. Uyu akaba ari wo mubare wa mbere uri hejuru wamaze kwinjira mu munsi umwe, bakaba barinjiye muri iki gihugu ku wa mbere. Kuva aho Uburusiya butereye Ukraine, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byahise bitangira kubufatira ibihano byo mu rwego rw'ubukungu muri gahunda kugira ngo ubutegetsi bw'Uburusiya bibe ngombwa ko buhagarika intambara. Hafatiwe ibihano hamwe mu mabanki, abantu bakize cyane begereye ubutegetsi umutungo wabo urafatirwa, ndege zibuzwa kunyura mu kirere cyo muri ibyo bihugu. Ariko mu bihano byagoranye gufata harimo kuvana Uburusiya mu buryo bwo guhanahana amafaranga hagati y'amabanki buzwi nka SWIFT, ku buryo ubu ngubu hamwe mu mabanki mu Burusiya ariyo yonyine yafatiwe ibihano mu urwo rwego. Mugenzi wanjye Prudent Sengiyumva yavuganye na Joseph Ngarambe, impuguke mu bumenyi bw'ubukungu, atangira amusobanurira imikoreshereze y'ubwo buryo bwa SWIFT ibihugu by'Uburayi na Amerika byari byabanje kutumvikanaho. SWIFT ni impine y'icyongereza Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ngerageje kubishyira mu Kinyarwanda navuga ko ari ni sosiyete y'itumanaho mpuzamahanga icunga urujya n'uruza rw'amafaranga hagati y'amabanki n'ibindi bigo bimeze nk'amabanki bicuruza amafaranga hose ku isi. Yahimbwe mu mwaka w'1973 ihimbirwa mu Bubiligi. Hakaba nyine ubwo buryo bashyizeho bw'itumanaho bworoshya cyane ubucuruzi. Natanga urugero, iyo ushatse kugura ikintu mu mahanga, bwira banki yawe uti ndashaka gutanga amafaranga ava ahangaha akajya mu kindi gihugu. Ni uburyo mpuzamahanga, ni ukuvuga ko bukora mu mafaranga mpuzamahanga amadovize. Kuvuga rero ngo Uburusi babuvanye muri ubwo buryo, ni ukuvuga ko babubujije gucuruza rwose, takaje ubushobozi bwo gucuruza ibyo bwohereza mu mahanga, ibyo bugura mu mahanga. Ni ikibazo gikomeye rero cyane ku bukungu bw'igihugu, ndetse byatangiye kugira ingaruka nk'ifaranga ryabo kuva bagaba igitero rimaze kugwaho icya gatatu cyaryo 30%. Ariko hari kandi n'abahanga mu by'ubukungu bavuga ko yego Burusiya buzagirwaho n'ingaruka zikomeye cyane, ariko n'ibi bihugu by'Uburayi na Amerika byafashe ibyemezo nabyo abaturage babyo bazagirwaho ingaruka n'ibi ngibi byo guhana Uburusiya. Yego rwose ku ruhande rw'Uburusiya mbisubiremo hari ingorane mu guhahirana, hari ukugwa kw'iryo faranga ryabo rya ruble, n'amabanki atangiye kugira ingorane, ndetse amwe akaba ariho ahomba ari mu Burayi hano, n'ubushomeri n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko koko nk'uko bivuze ku ruhande rw'ibihugu bindi nabyo byafashe ibyo byemezo cyangwa bitanabifashe, hariho ingaruka. Hari igabanuka, tuvuge nk'ibihugu bikura mu Burusiya za gazi na petroli na charbon, yari amakara yo mu butaka, ingano benshi babihaga mu Burusi. Hari abo ikibazo cyanatangiye, ikibazo kirahari cy'icyo bya gazi, petroli. Nk'Abadage bafite icyo kibazo cyane kuko iyo gazi na petroli yo mu Burusi ni nka 50% muri za gazi bahaha. Iyo ibyo bintu by'ingufu bizamutse, habamwe n'izamuka ry'ibiciro mu gihugu no ku isi. Kugira ngo ibyo bihano Uburusiya bubyumve, byaba bisobanuye ko yenda hari ikintu yizeye ko ubukungu bwe
bwihishiye kugira ngo ibyo bihano ntibizagire icyo bibukoraho? Biragoye kumva kuko ntawe uri mu mutwe wa Putin ngo amenye neza icyo yari yiteze cyangwa se muri kino gihe nyine bimukomeranye ko biramukomeranye icyo agomba gukora ikindi kitari kuriya gukomeza nyine kurwana. Ariko icyo umuntu yavuga abamuhaye ibyo bihano nubwo bagiraho ingaruka, abo bamuhaye ibihano nabo hari icyo bitezeho ko habamo kutishima ko abaturage nyine kubera ubwo bukene, kubera iryo gwa ry'ifaranga rirabakenesha cyane abaturage. Amabanki nyine yamerewe nabi, harimo n'inkuru yayo, n'amasosiyete y'abarusi nayo yamerewe nabi. Baravuga bati yagirwaga nyine nuko yari amaze kugira amafaranga menshi cyane kuko bari barizigamiye, akagirwa nuko nyine abantu bari bishimiye ko nyine ubukungu bwari bwarazamutse muri ino myaka 8 ishize. Bakavuga bati gutyo abantu bazarakara, nibarakara bamukureho amaboko abe yagwa. Nicyo bamucyo bitezeho mu by'ukuri, kabone nubwo nabo ibyo bihano nyine nabo bafiteho ingaruka. Joseph Ngarambe, impuguke mu by'ubukungu. Turacyari kuri icyo kibazo cya Ukraine n'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aherutse gutangaza ko ingabo ze zishinzwe ibitwaro bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nucleaire zigiye kuba maso ku buryo budasanzwe, special alert, ngo kubera amagambo asa n'ubushotoranyi ya bamwe mu bategetsi mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Benshi batangiye kubivugaho byinshi, bibaza niba koko ashobora kuba yakoresha zino ntwaro muri intambara, ndetse hari n'ibindi bihugu bitunze bene zino ntwaro ku isi. Kugerageza kumenya izo ntwaro za nucleaire uko zikora n'ingufu zazo, mugenzi wanjye Prudence Ngiyumva yavuganye na Mathias Cyamukungu, ni impuguke mu ngufu za nucleaire ukora mu kigo cya Global High Technology cyo mu Bubiligi. ni ukubera ubushobozi ibyo bisasu kirimbuzi buba bufite, nibyo bibomora amazu, imihanda, bikaba byabomora ikintu cyose kiri mu birometero bizengurutse aho hantu icyo gisasu cyaturikiye. Nyuma yaho habamo ubumara butangira kugenda bukwirakwira ahantu hose ndetse no mu kirere, ku buryo kugira ngo uzabukumire biragora. Ubwo nabwo bugakomeza kwica abantu kuzageza imyaka n'imyaka bumara. Ko ibihugu byinshi bikomeye ku isi, aha twavuga Uburusiya ubwabwo, tukavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa n'ibindi, ndetse na za Pakistan bifite ibyo bisasu. Ni ukuvuga ngo ibyo bisasu Putin, uretse ko nta muntu uri mu mutwe we kuvuga ko yabwiye abasirikare be kwitegura, ese birashoboka ko ashobora kurekura ibyo bisasu? Ntabwo ashobora kubirekura, impamvu ni nyinshi, ariko izigaragara ni agiturikije hari abasirikare be muri Ukraine, mu by'ukuri nta garanti baba bafite yuko bitaza kubageraho nabo. Nyuma ukongeramo buriya bumara bukomeza kugenda mu kirere, ubwo ngubwo umuyaga ushobora kubusunika ukabugeza no mu Burusiya, ari bo baturikije icyo gisasu. Nicyo gituma abantu benshi bavuga yuko nta gisasu bwana Putin azaturitse. Ariko hari abavuga bati ijambo ntibishoboka kuri Putin ntabwo ribaho. Hari ibintu byinshi bagiye bamutega bamugavuga bati ntashobora kuzafata Crimea, yarayifashe. Ntashobora gutera Ukraine, amaze iminsi 6 yarayiteye. Bakanavuga bati mwitondere ibyo kuvuga ko adashobora gutera kiriya gisasu. Kugira ngo icyo gisasu umuntu agituritse mu gihugu hagomba abantu benshi. Ni nk'uko umuntu yakenera imfunguzo 3 kugira ngo agere aho kiri, buri rufunguzo rufitwe n'umuntu umwe. Putin rero sinzi yuko niyo we yaba mu by'ukuri avuga ati ngewe ubuzima ntabwo ngishaka, nshatse ubu naturitse icyo gisasu. Sinzi neza yuko abandi bafite izindi funguzo zo kugituritsa, sinzi niba bakwemera. Naho ngaho rero abantu bavugira yuko mu by'ukuri arabikangisha, ariko ntabyo ashobora gukora mu by'ukuri. Mathias Cyamukungu, impuguke mu bumenyi bw'ingufu za nucleaire. Radio mwumva ni BBC Gahuza Miryango.
igihugu cya Mali cyananiwe kwishyura umwenda w'amadolari hafi miliyoni 80 kibereyemo amahanga nyuma y'ibihano cyafatiwe mu kwezi kwa mbere byatumye konti zacyo mu mahanga zifatirwa. Amafaranga y'umwenda iki gihugu kimaze kunanirwa kwishyura kuva mu kwezi kwa mbere ubu yageze kuri miliyoni 180 z'amadolari. Umuryango w'ubukungu uhuriweho n'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba wa CEDEAO wafatiye Mali ibihano nyuma yaho abategetsi bayo ba gisirikare bisubiyeho ku bijyanye no gukoresha amatora maze bavuga ko bazaguma ku butegetsi mu gihe cy'imyaka 5. Abategetsi ba Mali bavuze ko ingamba zo kubakomera no kubahagarikira imfashanyo mpuzamahanga birenze kamere kandi ko bizatuma abaturage barushaho kujya mu bukene. Uno mwanya w'ikinamico urunana. kwa Bushombe imyiteguro yo kugura moto irarimbanyije ariko ngo bafite impungenge. Ziraterwa n'iki se mama? Hagati aho nyirabazungu yashyize ava ku izima yikingiza COVID-19 n'urunana. Ariko ntugashinyagure Kareme. Ubwo urumva nari kuzindukira mu misa koko? None se ko nakomanze nkabura umuntu hinjira mu nzu nkakubura byari binyubeye ahubwo ukuntu wasize udakinze. Ndahari rero nuko naringiye aho munsi y'inzu. None se urumva umeze ute mama? Kugira ngo se sinakize Kareme. Meze neza rwose. Urebye n'akayi nari mfite karagenda gashiramo. Wibuke gufata imiti neza rero uko muganga yabikubwiye agusezerera. Iyo nkorora ikire neza. Si ibinini ndabinywa rwose. Erega buri icyo nanga n'urushinge. Urwo rwo ngira ngo nta nshuti n'imwe rugira rega. Twese uretse kwihagararaho buriya turarutinya. Dore ubaho barunteye ngo barankingira za corona. Haracyambabaza. Ndagira nyango zamura ukuboko nkumva reka da. Ibyo biraza gushira bidatinze humura. Nakubeshira ijoro sinasinzire neza rero Kareme. Yo. Naraye nshikagurika ijoro ryose. Dore ntoya gatotsi muri iki gitondo. Wabujijwe n'iki gusinzira se kandi uvuga ngo worohewe mama? N'ubwoba bw'urukingo. Karemera aranseka. Nari mfite ubwoba bw'iriya miti bandeye mu rukingo rwa COVID-19 ishobora kugira icya ikasinziriza burundu. Ugacya gucya inzogera yirenze. None se ko wankingiye wabonye narabaye iki? Mvaye none se jye nawe turangana wa mwana. None se ubone wowe mukecuru nako umuntu ukuze wikingije bwa mbere mama ahubwo kuri mu banyuma. Ivugire Kareme. Wigira ubwoba bw'ubusa rwose mama. Aburungano rwawe bose barakingiwe kandi ntacyo babaye. Ndabibara mbibonye Kareme. Ariko se ubura cyashidikanya kubera iki? Allo Jackie, nkubwura cyari he koko? Byakugendekeye bite ko wishe gahunda twahanye koko? Yewe we bwakeye. Ihangane ndaje Devu. Tekereza n'ukuri urakibereye mu rugo kandi twarumvikanye kuri buzinduka ukansimbura nkataha hakiri kare. Umuntu uzi ibibazo mfite? Mbabara n'ukuri mu kanya gato ndaba nkugezeho Devu. Jackie, ndabizi ko nawe warayizamu nkagukorera nk'ibutakwishima. Urabizi ko nta mukozi mfite. Ni mpamvu mbabarira nta kindi navuga kandi nkwijeje ko mu kanya gato mba nkugezeho n'ukuri. Cedri ubwo uzaho amasaha ageze. Abajura badute iyuma Jackie. Cedri wowe uri mu bajura baduteye ntabwo uzi ko bwadukereyeho. Siko nibukaga ko naraye mu rugo Jackie. Bibaye ryari mbega ngo ndasinzira. Ubundi se ko numva nta nakabaraga mfite koko. Uyobewe akantu waraye unyoye se n'ibyishimo warayemo. Umva gira vuba urebe ukuva hano dore bwadukiriyeho. Ubundi se kuki utankanguye kare nk'uko twaraye tubyumvikanyeho Jackie? Ugira ngo usige yose telefone ya Devoti nkanguye ahubwo iyo atampamagara umenya twari kugeza nka 5:00 twisinziriye. Ngiye guhita njya ku ishuri kuko nibeshye ngaca iwacu nakirerwa cyane pe. Ntibishoboka Cedri. Uzi neza ko waraye ubeshye mama wawe none ngo ugiye ku ishuri utanyuze mu rugo ngo umusabe imbabazi? Naraye mubeshye buriya byarangiye rega. Oya Cedri. Banzi wanyu rwose umusabe imbabazi. Kandi uramenye wibuka ibyo waraye umubwiye ntubihindure kugira ngo atakuvumbura.
sinayamubwiye ko naraye ku mutipe mugenzi wanjye twigana se urumva ntabyibuka neza. utyo uwo mushuti wawe rero akaba atuye kure y'inyarurembo ariyo mpamvu waraye ubuze uko utaha. Ndabyibuka byose rwose Jackie, akantu naraye nyoye nikantwaye ubwenge. Igisigaye rero ni ukwiga uko usohoka hano ukagenda nta muntu ukubonye Cedric. Icyo si cyo kimpangayikishije Jackie. Uhangayikishijwe se n'iki kandi twumvikanye kuri bubeshye mama wawe? Mpangayikishijwe nuko mama ashobora kutemera ibyo mubwiye akambwira ngo ntimujyane iwabo w'uwo mushuti wanjye waraye acumbikiye. Ntiwumva kandi Cedric, ntiwari umaze kuvuga ngo ubwo waraye umubeshye buriya byarangiye ra? Ngaho mbwira, ntabwo usaba kujya kumwereka aho waraye uri bubigenze ute? Yo, ubu se nagushimira nte koko Karemera mwana wanjye. Urishimye cyane se mama? Ye baba we cyane pe. Naherukaga amata ryari muri uru rugora. Reka ndebe. Reka da. Ni kera ku buryo ntashobora kubyibuka rwose. Yatekere rero ubundi yamwe rwose wishimye. Nicyo ngiye guhita nkora. Uyihate rwose bambwiye ko ari bukondore. Ngo burya ibiribwa bukomoka ku matungo ni ingirakamaro ku buzima. Ndabizi mwana wa. Uriya kuva nkiri mutorega narayakundaga cyane. Ariko ntukabeshye mama ko nabonaga winywera kagwa ukanywa n'imisururu koko amata. Aha, wakuze zarashize. Ugira ntitwigeze gutunga Karemera we. Mwari mufite inka mama? Twarazigeze. Bagurisha imwe, bagurisha indi, birangira tutakigira n'imwe. Nuko nafashe icyemezo rero cyo kwikuramo amata. Wabona amafaranga yo kuyagura ukigurira urwagwa. N'umwana yagurirwaga ari uko arwaye nawe ngo nari kwigurira yo wenywa. Umukazana wawe yabimenye rero. Ye? Umukazana wanjye wuhe? Honorine. Honorine se yamenye ibiki? Yamenye nyine ko ukunda amata mama. Kuko azi ko urwaye niwe umpaye amata rwose ngo nyakuzanire uyanywa gufashe gukira vuba. Kareme mama. Akira fata akajerekani kanyu ugenda ugasubize uwo mugore wawe umubwira uti nta kiza cyaguturukaho. Utike mama. Nuko mvuze Kareme ntukansubirishe mu magambo. Ariko mama Honorine kari umugore wanjye akaba umukazana wawe ko nzi neza rwose ko nta bikibigeza gukorera umuzizi iki. Hanyuma se umunsi nkoherereza ibiryo ntiyabisubije umwana akanamucunaguza. Ubwo rero wari uzi ko nabyibagiwe. Ndumiwe koko. Ubwo amata yari kukondorora yanze kubera ko nkubwiye ko Honorine uyakoherereje koko. Nakubeshyaga rwose ninjye uvuye kuyakamisha kwa Ruremesha. Nakubwiye ngo nta mata yanyu nshaka yasubize yose yo yari kunkiza Kareme. Ubwo se urumva uhima nde mama? Sewe mama wabaza Cedric. Nangi wakoze amakosa nakoze ukanshinzirana. Cedric, ubona umwana ungana nawe ari wo kugenda karaya ntazi yo waraye koko. Oya. Wa mwana we watuje kuko kare kuburara. Niko Cedric. Hari icyo wari wasaba mugenda gifite akakikwima? Ntacyo. None se kuki ushaka kwiyicira ubuzima bwawe koko? Wigeze ubona aho umwana wigira ikiraro burara bwe hari icyo bumugezaho? Nukuri mbabarira sinzongera mama. Nukuri nanjye byambayeho byangwiririye. Mva mbese byakugwiririye. Sura umwana gitamuga ku buryo ubwira ntumenye ko bwije. Nyina abatipe b'inshuti zanjye nibo batumye ntamenya ko bwije. Kubera kuryoshya no kuryoherwa kuko bankoreye birthday na Ngwibiki? Umunsi w'amavuko nyine baneguriye akantu k'agasurprise. Ego baba rero. Wakasupuze iyo ni inzoka nyase musigaye mu. Mama, wishaka kunsetsa none kandi nifitiye umujinya. Hibyi umwana avuga byose ntibikuraho amakosa yakoze yo gutinyuka karara mu gasozi. Mama, ndacyasaba imbabazi kandi ndemera amakosa nakoze. Nta gahunda mfite yo kurara mu gasozi. Kubera ibyishimo nitwibutse no kureba ku isaha. Aho tuyirebeyeho amasaha yamaze gukura ubundi n'umuginga w'umumotari mu mukira ntiyaza kuntwara. Ubwo rero ripfenekesha uzi ko ibyo binyuma byawe byemera. Nukuri ko Imana ariko niko byagendekeye. Kandi uzi ko naraye nguhamagaye nawe ntungire inama mama. Nari kukugiriye inama se muri kiriya gicuku. Wa mugari ko mva muhamagaye bwije se muri icyo gicuku urumva yari kukugiriye ihe nama koko. Nta kundi nari kubigenza rero natinye gufata inzira muri icyo gicuku mpitamo kurara. Cedric, aribyo warayivuze kuri telefone, aribyo uvuze muri iki gitondo nta na kimwe nemera. Ubuse nkora iki kugira ngo wemere ibyo mvuga ko ari ukuri? Fata inzira tugende ujye kunyerekaho uwo mwana. Ubu ndeke kujya kwiga mama. Wa mugari ko amasaha yagiye waretse Cedric akajya kwiga mu gihe. Utangiye kumushyigikira mama?
erega ashobora kuba ibyo avuga ari ukuri. Urabona umwana ungana gutya yenda ibyo binyoma koko. Mvi imbere Cedric, genda witegura ujye kwiga, ariko umunsi wibeshye kongera kurara mu gasozi ntuzashaka ahandi ujya. Ubwo wumvise Cedric, wumvise ibyo mama wakubwiye? Ndeka nawe tumye ntagenzura ngo menye ko ibyo avuga ari ukuri. Erega nawe ntugakabye kwereka umwana ko nta kizere umufitiye. Icyangombwa nuko amenya amakosa yakoze kandi atazayasubira. Ko barage. Isekere kankwa, isekere rwose. Naseka se ubwo urinze usiga isabune mu bwanwa wirukanswa n'iki busho iyo ukaraba neza witonze. Vuga utyo nuko utazi pressure ndi ku mutwe shaka nkwa. Pressure se niwe mukoresha wawe hariya wubaka ku kagari. Gaho none. Ubuse noneho pressure ndamya gusobanurira gute koko. Uyambwira. Nuko ngira ngo nihute vuba nkoresha abantu akazi karangire bampembe nikemurira ikibazo. Yese mama, erega nukujya unyuza mu kanyigisha igifaransa cyangwa ukavuga ibyo numva. Ibyo kuvanga indi mukabireka. Icyo mvuze n'icyongereza ntabwo ari France. Anyway, ndashaka akazi ko kagari karangira vuba rwose byihuse bakampemba amafaranga yanjye nkishakishiriza rwose aho ngura moto. Mbese bidatinze rwose ukwezi kurangira narayiguze. Ibyo byo ntibiguhangayikishe busho. Kubera iki se? Ushatse umugore uzi ubwenge. Ubu namaze kumenya ubwoko bwiza bwa moto. Uranyibukije kandi koko kankwanzi we. Uzi kunyibukije? Kwibukije iki? Nibagiwe kukubuza kongera kugenda kwiza inkuru Nyarurembo yose ko tugiye kugura moto. Ngo iki? Narabimenye yewe. Narabimenye kugenda ubwira abantu ukabwira umwese n'umugenzi ko tugiye kugura moto. Narabivuze rwose. Ahubwo nabibwiye abantu bake. Wama cya kintu bamuhituzi batangiraho amatangazo ngo ndangurure mbwira Nyarurembo yose ko tugiye kwigurira moto. Cyane rwose bakabimenya busho bakamenya ko Bushombe na Kankwanzi bitaga batindi b'inyarurembo ubu ari bo basigaye ari abakire bawo. Komeza wamamaza ubwo wahaza umugabo wawe. Wakubuza ko ushobora gutuma abanyeshyari bandoga ngapfa ntarwaye cyangwa bakadutera umwaka iyo moto nituyigure. Ibyo sinabitekereje Bushombe we. Abanyeshyari n'abatwifuriza ibibi rwose Imana batembereze batujye kure. Ubwo rero uburyo bwo kwirinda bugufitiye ishyari no kubatungura umunsi umwe bakazajya bakabona Bushombe abaciyeho abatumurira imyotsi ya moto rwose ngo ariko nawe ubu se kunteye ubwoba busho rwose ibyo sinigeze mbitekereza Mana yanjye we. Ubundi kandi uretse abanyeshyari n'abajura bashobora kumva ko dushaka kugura moto ugake baducukurira inzu bagira ngo tubitse za miliyoni hano mu nzu. Nta kazi kawe. Ese ubwo se wowe mvugisha Honori? Karimi, nuko atari wowe twite ngo wumve uko bimera. None se ko wanumye amata nkabanje nyazanye niki cyakurakaje koko? Nese ugiye wagendeye warukihe koko Karimi? Umuntu uzi neza ko naheruka kurya kandi nagutumye amata nshonje. Mbabara no kuri sinabigambiriye Honori. Mbwiza ukuri Karimi, wari wabuze amata cyangwa winyuriye mu zindi gahunda zawe? Nayabuze ariko nyine urebye. Mvugisha ukuri Karimi, wari wibereye iwanyu igihe wahagereye ndakizi. Ni nacyo kinyereka ko utitaye ku kibazo cyanjye. Iyo ukitaho uba wanzaniye amata ubundi ugasubira iwanyu ariko utanyicishije inzara. Urumva nakwicisha inzara ku bushake kuko Honori, nzi neza ko ntwitiye umwana. Urabizi ko mama amaze iminsi arwaye. Nanyiziwe kugira ngo ndebe uko amerewe. Ntinasanga hari icyo akeneye ko mufasha nkimufashe. Akaruta kandi karakamera nyine. Ubwo ushatse kuvuga icyo Honori? Nshatse kuvuga ko witaye hari mama wawe. Ntiwamundutishije se? Nyumvira ariko Honori, kunyura kwa mama nasanga akeneye umwasiruzuro nka rwasa nkanamufasha utundi turimo dusaba imbaraga adashoboye nuko umukurutisha koko Honori. Urafuhiranye ko bukwe nkaho ari mu cyaba wawe koko? Simfuhira amabukwe Karimi, ariko nuko ibyo wakoze mu gihe kidakwiriye. Kidakwiriye se gute? Hari igihe runaka koko ntakwiye gufasha umubyeyi wanjye. Nyamara ntushobora kumenya uwo ugomba kwitaho. Nakukeneye urukundo kuruta undi hagati y'umugore ugutwitiye umwana na mama wawe. Urumva atarihuriza umpaye koko Honori? Ari wowe ndagukunda kandi na mama ndamukunda. Urumva nabigenza nte kugira ngo mwembi munezezwe n'urukundo mbafitiye?
Karemera ntiyorohewe ari wowe wabyifatamo ute naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana nibo rero bashoje amakuru yacu kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. n'amakuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Derek Clark, umumvaga ni Jacques Niyitegeka. Mwakoze cyane kwitamo BBC Gahuza Miryango. Andi makuru yacu arakomeje ni kuvuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook. Mwakoze cyane, muramukiho.